Uma ubona ukuthi empilweni uney'nkinga futhi ayixazululeki, wovele uy'bulale ngoba uma uzolokhu uhamba ubalisela abantu ngokuthi uney'nkinga, abantu kuzohamba kuhambe bekhathala ukukudabukela, ugcine usubanyanyisa. Bonke abantu banazo iy'nkinga, umehluko ukuthi bona abenzi njengawe, abahambe befuna ukudatshukelwa. Manje-ke wena uma kuwukuthi wena ziyakuhlula ezakho iy'nkinga, kungcono uvele uy'bulale ngoba emhlabeni vele impilo siyikhokhela ngakho ukuthi sibe ney'nkinga. Kunabantu la emhlabeni abahleze benenkolelo ukuthi nje iy'nkinga zivelela bona kuphela, abanye abantu impilo ibahambela kahle. Lapha-ke empilweni kukabili, kuphakathi kokuthi wena usaphotha umoya wempumelelo noma usaphotha lo moya okucindezelayo ukuthi ungaphumeleli. Uma wena ungasohlangothini lalo moya okucindezelayo ukuthi ungaphumeleli, ulokhu usaphotha wona, ulokhu udumisa wona, ukhuluma ngawo, vele impilo yakho izocindezeleka, ugcine ungayi phambili. Kodwa laba abantu babona beya phambili bephumelela nempilo, kuwukuthi bona basaphotha lo moya lo obenza beye phambili, abawusaphothi lo moya obacindezelayo ufuna bengayi phambili. Vele uma uya phambili ukhona umoya ozokuphikisa, ozofuna ukuthi ushone phansi. Kanjalo futhi kube khona umoya ozokusaphotha ukuthi uphumelele. Wena-ke umoya ozokusebenzela yilo ozothatha uhlangothi lawo.